talo falava, malo saifua, ingoa Susanna, o le la ngafa mal whamatalaina I me tono mataanga nei o Robati Louis Stevenson I o le potu mua le fale, o le potu e valu potu le fale. O le potu le sa whaingoina le ainga yasola o le potu ula o le smoking room. But right now matu whaingoina o le potu siapo o le tapa room I whapiritania. Mafuanga o le tapa le pipi ilunga le wall. O le tapa lea, po le siapo e fausia mai I le ua, o le whapiritania foi, it's made of the bark of the mulberry tree. E le tapa foi le lunga le wall teimi nei, ele se original, o le replacement. O le original tapa le tona le atale au tafal feitoa. Ia, e tutusa lei lava mamanuina o tapa po siapo I e lua. O le atale sapo e ina I lunga le fireplace. Ia, so sila mai o le fireplace mua lava le tono Samoa, ai mesel Pasifika. Ia mantua tātou nei Samoa le mana o mia ina se fireplace, ia mana o mia lava tātou nei ili po se AC, mafuanga ina vevela te le Samoa. But mafuanga ina fausia le ainga le fireplace tono fale. It's just to remind themselves of their home back in Scotland. O le painting le lunga I, o le painting le o le great-grandfather of Robati Louis Stevenson, so ina inoa ia Robert Stevenson. O se te māloa lau iloa me tau insinia Skotilani, o ia whaia sa fausia se lighthouse lau iloa Skotilani a whaingoa ina o le Bell Rock. O au penga po weapons le tau mai lunga le wall, o collections umai o Robati sa ia koletina mai atu nuu ia sa sia tu ina. O le tuli manu le atu malpizza lai o le atu mua le ale ainga sa pueina lunga le fale I le tasi valu I valua. I te tono le atale sa o lo iei I a Robati Louis Stevenson po le tusitala. O lona to o lua ingoa I a Fanny. O Robati I se tangata I le isa na whanau. Wanga nā iona to o lua na whanau, mai lona to o lua mua. Le ita mai ta ilo Isabel, o lona tali ingoa I a Lloyd. O Isabel sa I whaipoi na atu se tama Amerika ingoa I a Joe Strong. Le ila tali le to tasi ingoa I a Austin. O Margarita leo le tinale o Robati Louis Stevenson po le tusitala. Malona au na fine ingoa I a Mary Carter, originally mai Tasmania in Australia. O tangata Samoa umaia, o I lātou umaia sa sosuani pia sa whaingaluenga I le aingo Robati asola. O Robati sa tangata anu mai Skotilani, sa whanau o I tasivalu 5 November. Ta nu mai tana Samoa le tasivalu valuiva. Fausile nei fale le tasivalu I spulu ama le tasivalu I valua. Le lua lava tau sama sa fausie Robati le nei fale tono Samoa. Se tala whanau noa sa maliu o ia una faso ma whana tau sanga le tasivalu wafale aso tolo te sema I le brain hemorrhage po le stroke. Ina wa maliu Robati sa whatawina Fanny le nei fale ma le nei whanua e tasivalu I wafitu I le seta māloa milionea ngoi a Gustav Gunz o le German trader. O German trader le o ia le sa whaamelo whaina le nei fale I le afe iwa se lau I le kovana mua si amani le sa nufe tono Samoa. Sa si iwa na lua tutu atasi Samoa, o le fale fwene si avea ma fale le aon malo Samoa mua, o ta maloa e ngoi a mali etua, tanu ma fili le lua. Sa nofo e tono fale nei, ma fale fwene sa fale au ngaina le fale o ofa mvalelia I le tasi iwa o, ma le tasi iwa tasi. Se tala whanau noa e le isi tupe tatu atunu utemina e tui whafo sele nei fale. But the good thing is, it's o lua ia missionary mai le lotu leo mamona. O originally mai in Arizona in America, o la ua lea sa tui whafo wina le fale, ma le liwa lo whaamataanga I le tasiva I wawha le lawai o mai lawa temine. Pauna se whaamatalanga putu mua. Yeah, take photos. When you're ready, I'll show you the next one. Alright, o le potulu na lua le fale. Potule patino lava I a Robati Louis Stevenson, po le tusitala foi. O le potule sa whaingoa ino le potu tusia ta māloa, po lana potu moe foi. Ia ele tau no mai Robati tono Samoa, sa ia tusini tusia 2 ia tunu umau. As fulu matolu tusi nei Samoa. Tu whaatasi le mau e loa tusia tolu fulu matolu. Ma le mafuanga fo ilia ni whaingoa e tangata Samoa Robati. Ia tusitala, po le storyteller, po le tale of tales I le whaaperitania. O whatatusi e tu matuli manu lei pito I tu o le potu. O second copies umalawa I o original o tusi o tamaro sa ia tusia. O le si foi whatatusi lei tu mai tu manu le si sai lei o
Ola ye fictions, ma non-fictions of Robert Louis Stevenson. Ya ole tua ia lo ia second fireplace ole fali original foi. Ya they never use it. Ele whaongaina le fireplace le ona e vevela te le Samoa by something to remind themselves of their home. O ata ma whaamatalanga le ilunga le wall. O mea o mai e sa whaamea lofa penga donate mai tona mataanga nei i tangata asias mai. I te tono posa te ata lea. O lo iai first editions o le Free of the Best Known Tales by Robert Louis Stevenson. O lo iai ni tusi po ni kopi mua o ni tusi o lauilona tusi e Robati. O iai le Kidnap, o le Treasure Island, ma le Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ia o tiloanga tō te leo whutangata o la tō malamalama, ma la tō ina ia whamatalanga i tono nei tusi e tonu. O la tusi mo whamanmune? O le Kidnap, Yeah. o le Treasure Island, Yeah. ia ma le Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. O le tulimano la tu mai whaitua i o. Ia o lo moa o mai ai ia tu se tō ina wa umana whaaliwina i tu ainga ngana e tonu ma le iwa. Ia fo ia e ngana Samoa, o le motu o loa, o le whaaliwina lea o le Treasure Island i le tatou lava inga ngana. Ia o tusi fo ia, te lava tangata ia siasi mei tonu mataanga ne, la tole o wa ai ni tusi o la tunga ngana. Tata mawhai lava toi fo ila toa tunu, tam whaile Trace, ia wansai maua i la tō. Tam whaile donates mai mole mataanga. Ia matunga luenga lai whai. We leave it up in the class so everyone could see it. Right? O la se whamatalanga le potu ona lua whale. Have a look around. You're ready? We're going to move to the next room. Le potu ona tau le whale. Potu le patino lava tō Robati a ea. Ta mai tai le ingoa ia Fanny. Ia le whauminga le ingoa Fanny. O Francis Vandergrift Osborne Stevenson. Ia whai te sina o mio le ingoa ta mai tai lea. Tai le fia lawa Fanny no ngai ingoa. Ma fo anga sa whape o ia o Francis o se ingoa tama. Ta tam whai lawa ta mai tai le whapupu o ngai ingoa ia Fanny. It's just to make her feel comfortable pe ata wala au le tangata. I le ata le au tafol whaitua. O le ata lea Fanny, ulo o ia la e ina se ofu solo atua lanu bai pai. Ia so lai tangata Samoa, le iloa te le tangata whaaperitania peo teimi nei. Ia o se ingo whawhaingo whilawa sa whaingo e tangata Samoa Fanny ia so la, o le ao lele, po le Flying Clouds. E mafua anga, e titi lawa tangata Samoa e la e lawa Fanny le ofu bai pai lea. Ia te lawa teimi e savali e Fanny e utafol whatuanga, e whape tangata ia. O so mai fweta mai tai o lele po le Flying Clouds. O le ingoa fwilias a Fanny sa whanwei nei tangata Samoa Fanny ia so la. I o le ata le whale o Fanny mai oi San Francisco. O na tamaitai originally mai oi America. Ia e o tamaitai fwilea e fwilena ia pisimisi. O te langa le sosani te le ia Robati tau whaina leo la tau whale nei Samoa. Le tu whaila lea lo tau tanga ina ye. Lo o iangi originals e patino lava mo Fanny. Lo iei pusa lava iei lua. O na se vai po o boots. O tamai atu bau lea. Ma le ufpai pai lunga atu bau. E mese tamai pusa le tu matuli manu ngai tu mai tui o. E bau lava ia o originals. E patino lava i le to o lua o Robati. O ata foi po tamai tai lea lo tu mai lo ta o i ata lunga le wo. O tamai tai ia po tangata ia sa sosoani ia Fanny. I le whainga le o fi au i tono whali. Pau foi le poto le whale le i waliina. O le mafuanga o le Redwood lea mai California. Sa whaatau mai lawa e Fanny no papa mo lea tam whai whao luna whale, luna potu. It's just to make her feel at home here in Samoa. Ma e lua fua isi tu ai ngā lau papa sau au mai le a inge tono Samoa e whao sia le whale, which is o le hardwood in Australia and the kauri wood mai New Zealand. Ia o le tamalosa designinga po le architecture of this house here, he's originally from Queensland in Australia too. Ia o Fanny sa maliu o ia wana fitu suman whana tausanga i le tasiiva tasifa i le brain hemorrhage po le stroke foi. E le maliu Fanny sa ia whaia se wishi lana tama, po se polo misi foi, po se promise. E mana o le sunu na Tino, tulo le ngutu malea i le tae i le hauli. E sunu na Tino avele ma le fulefu. E o mai le tona Samoa tasiiva tasilima. E whatanu whaatasile mono na tōlua lunga le maunga vaia. Le lava eo o mai lava taimini. La lai tanu lunga. Ia, o lo whaatasi peila o lunga le maunga vaia. A tona i se teimi o le aso po o se taimi fui avanua. Pai toa si e lunga le maunga vaia. Lo ia i te tunga mau o Robati mono tōlua foi. Ia, pona se whamatalanga patino ia Fanny. Ia, have a look around. When it ready,
Tata wanga e tue si potu pe sauni. Yeah. O le potu ona fale, o le potu le patino lava ia Isabel, po le tama lea Fanny mai lona to o mua. Ia o le au tafa whamalama, o lo iele atau Isabel le tu me ona tunu o tama Samoa. Ia o tama Samoa la sa sosoani ia Isabel le whainga le whatuanga le ahinga ia sola. O Isabel foi o ia lea sa avea ma secretary po whailau tusia robati ia sola. Sa sosoani foi o ia tau whaliliu leo ata Robert Louis Stevenson I upu po le illustrator ia. So Isabel say mafofo fi avea ia masa tangata la wiloa me ia tau tusi ngā tala. Ia the sad thing is na le tasi la tusi sa tusi Isabel. Ele tusi le lunga le tesi lea le whaingoina o le memories of Vailima. Ia sa tusi Isabel Strong lona tuangane ngoia Lloyd Osborne tusi lea. Ia o Vailima o le ngona le afiu anga nei, o le ngoa foi na museum nei foi. Ia o Vailima o le tamalo le ropati sa ia whaingoina le nei afiu anga ia Vailima. Ia sa ia ile aso e tasi sa nga i tamalo lunga le maunga. Sa ia vai me lalo I o lo ia vai tafe lima. Sa sau tamalo I lalo ma le fia sa tu fesili tangata Samoa. Po la se wha Samoa mana ia e wha Samoa I 5 Rivers. Ia sa tamu whaila wa tangata Samoa. Ia e le taulau le wha moe ia. Sa sosoani lo robati tamu whaile wha I liu le 5 Rivers I le wha Samoa. Sa wha pelo tamaloa. O le vai, it means water or river. And lima, it means fire for hand. So tu whaasasi le moa I lo vai lima. O le 5 Rivers. O water in hand. I le wha peritania. Vele ele ngole na fiu anga nei ma le ngofa o le whale nei fo. O le whawhanua lea o Parisi o Paris o isa whamanatui naile nea sa masani mai ei Fanny Maropati asola e tasi walu fitu tolu. Ia tailina sa lua suma 5 tausanga robati. Pa olona tolu o Fanny sa tolu suma 5 tausanga. So which is se fulu lava tausanga matua e Fanny a Robert Louis. O te langa fo mafu angale na nile e se whanau a Robert Louis Mafani. O na wa waitisina matua ta mai taile. I think she was on that age when she can't afford to have any kids anymore. O le tele lava drawing silo ma le wall. Yeah. O ata o mai sa just to see it ta mai taile Isabel. Yo ata I tolo sa I to see France. Le tasi le tolo le ata le sa to see Roma. And also the two on the left over here. Malaysia le tu mai ata perfecto. O ata ia sa tusia Isabel tonu Samoa. Pau foi original se patino ia Isabel tonu botu nei, o le auli, o le auli malala, but pusa lava lava. Ma tamai pusa le tu mai lunga tamai moenga la. Pau lava ia original se patino lava ia Isabel. O Isabel o ia sa maliu I le iwa sumalwhaona tau sanga I tasi iwa li matolu. Ia o ia foi se tangata pito sili ona matua I toro le ainga ia sola. Ma sa iei foi li ngole sa mai taile sa whainga I nei sa e tangata Samoa yasola, which is o le teo wila, o le red ginger flower. No whaanga ina whainga I nei tangata Samoa, Isabel ia teo wila, o ngai ilanu mulu na lauulu. Ia, mai whiwhila ve koleti mai le teo wila I tae au, tau whaile teo I tunu whali. Ma whaanga na ni whainga I tangata Samoa, Isabel ia teo wila, o le red ginger flower. Pona se whamatalanga potu nei, le potu ron 5 le whale, le potu le patina lava tina Robati Louis Stevenson, sa mai taile o Margarita Balfour Stevenson. I o Margarita o se tangata le whiwhia lava tau nei Samoa, o na mafuanga whai tele sina vivela. But the more she complains, the more Robert Louis Stevenson make her stays in Samoa. Lunga ia lo ia ata o Margaret o Margarita, o lo ia la e ina se ofulan ruli solo atoa. Malona wilo caple no na ulu. Ia o Margaret is strict telele ta mai taile le anga no o Scotilani. They said it once in Maliwa luna tlo to olua. E paula vai e tu enga la e ma fai una la e na I tangata lo to no. As I la e na fai ofule tono Samoa. Sa tele la tu facility tangata Samoa yasola. Pele ve vela na fa longo. In sa fa pe Margarita. Ia e fai tele sina ve vela. Pero se me fai fenga taia na ia. Ele mawhaino na Yesu ia ni mea mailona nganu umai atunu I whafo. Ia o le ata lea sa puei nei o I Hawaii. O le ainga muli lava lea le ainga sa whai Hawaii le tau nu umai tau no Samoa. E tu sa whaila ma le ata lea. Tona le ata lea lo o iei Margarita, David Kalakaua o le former king lea a Hawaii. Ia ma le tusi talang po Robati Louis Stevenson, ia ma Fanny po o lele le to o lua Robati Louis Stevenson.
Ia te o fesili se pula sa mafuanga le nai loa e robati tono Samoa. Matua aso la le e fai te sina lai tito tato watunu. And plus le e tato tono whawhanua taini na. Ia sa o tamaloa David Kalakaua. E whaavoa lava ma tato tupu lea o mali e tō mata afa. Ia sa whaalonga lava ia mali e tō ia Robert Lewis. E fia su e lava se atunu me vela. Ma se atunu fine mua tamwhaile tu se yona tu si a ea. Sa e mawhawhau David Kalakaua. E pei lava e mana ia Samoa. Ia sa tama whai tamalo e whaailoa e Samoa. But na interest le tamalo e whamatalaina le ropati o le atunu le tatou nei. Sa whape ropati. Pe mo tatau lon tatou asia Samoa. Le aso mua lava tanu mai ropati tona Samoa. Sa i lila ngona tamalo le tue fia fo ilo na tunu. Ona sa wa ai lava i le tau ile nganu nei Samoa. Ma le tau fui. I fe tau i mrona mama. Po le mama pala po le tipida le mai le sama i tamalo. E vai tu fo tamalo i tona Samoa. E te lava to ina metotia ia te ia ma whanua tusi e tusi tono Samoa. O le mafuanga lea sa tusi le ropati tono Samoa. E nofo ai. Ma oti e fo i Samoa. E pau lava originals tono le potu le patino ia Margarita. O le pusa lava lea. Ma le nofo pa ele tu ma le pizza o lei o. But o le telo mea whale tono I, they are all replacements. No po, lea. Yeah, nofo pa ele. Ia o le potu nei la loa po le gift shop, le mele tōne le admission. Ia o le potu mua lava na tina robati. Ia, just like I said before, o se luma tua whai whainga tā tele, sa whai tio fo luma tua whapiolo o le potu e pito silu lai titi I le whale atoa. Sa spoiled e robati loma tina, tam whale whausia se potu tele lava mona ia. Ia, ele fie fa loma tua, po lava me loma tua na whimana oe. Na ato e fo iskotilani. E ina woti robati ta si varu I wafala so tolo te sema. Ia sa ato e fo I alon tina ilo na tunu iskotilani. Ia tolo lava tau sanga sa ia no fai tono iskotilani. Ia e oti loma tua. I le whama ilo limonia. I ta si varu I wafitu. Ina wono sumal valu ona tau sanga. Ia au lava ia. Sa sili ana ia no fai no tono Samoa. Ona le ini limonia mo e tono Samoa. Ia, pona se whamatalanga e patina lava ia Margaret, po tina robati Louis Stevenson. Yeah, feel free to have a look around. Puela wata, when you're ready, there's still more rooms to see. Right? Ole potulona ora le fale, potule patino lava ia Austin, porta mititi pito silon la ititi ton ainga. Yo, sorry, o Austin ole atali ole tamalea a Isabel a ia. De la ele ata tu sile tu melunga le wo. Ole atala Austin sa tu sie lona tina Isabel porte wila foi. O bows and arrows le tu melunga le wo. O collections ia Austin mai oi Afrika. Ia o le paso, komi no le pusa lava lea. Pau lava original se patino lava mo Austin. O le tuli manu foi lea lo ia ile replacements o le kesi, pa pela papa. Ia o asola, ele ia o ngai nei Samoa. Pero Austin sa o nga lava ia nei tutono le fali. Ia rana fai a ngai e temina. Tu ina e o tu stala po robati. Ia o Austin ma robati e pau la foi lava i o tangata le ainga e mawhai o na la tala noa le i le wha Samoa. Be wha liu upu Samoa na i le wha Peritania. Se me whawhainga tai i tangata Samoa i aso la, man tua tato nei Samoa e whai tio te taini. Ia e sa whainga tai le ainga e tangata Samoa o na whai tio. Una le i tangata e malam na wha Samoa. I te wali po te tamititile i lumatua o Margarita. So sa whai tete lava tala whai taimi na. Ia o Austin sa maliu ai o na fasu mali ono na tausanga i le mai fatu I le tasiiva lua ono I San Francisco, I Amerika foi. Ia sa maliu lava ia pei lava ropati, sa maliu lai titi lava foi. Ia bona se whamatalanga al potu nei, a fia matamata I ata le fale I asola. We got them outside here. Tulona fitu le fale, le potu le patino lava le ainga, o le potu fale mai, o le potu mai. Ia o asola le ieni fale mai tono Samoa, ia se fianga le ainga nei, sa mai lo mamela tu fo mai. O le tamai tai leo Fanny, po le tu le robati Louis Stevenson. Ia Fanny se fo isa so soani le mai robati pe amana ameina se so soani. Ia tono lava le potu le, o lo ele replacement o le moenga fa peleta inami, e original le posa momula tu matuli manu. Ia original foi le bed band le tu matuli manu le tu mai o. Ia ma le replacements o I tu ainga fola au ma vai la au. Sa whaonga ina Fanny e tam whaile I kiwa ile mai o robati Louis Stevenson. Ia tantanga e tui whafuru wha malama, o lo I e mai whale pai le tu mai tui o.
Ia, o le puka la le aina yaso la, ia inei Samoa o le nganuun la tātou, e owe sa e sepre le puka me tātou whale. Me se ale be aware of fire, ia me se le asu malmanongi. Ia au tawha whamalama, o ata i e lua sapu eina le taimile na ave i tangata Samoa, le tino raupati lunga le maunga waia. Ia lata lea, sapu eina le taimile na mai lele fulefo fani nei Samoa e le tasi iwa tasi lima, e lona alo leo Isabel. Ia o le ata whaulea tunga mau, a whapele i se anga na ilunga le maunga. Ia o se awala pupula vale mo whaiona asi e ile tunga mau tu ina, which is just through the photo. What's this one here? Ia o le ata le sapu eina taimile wa whaile, wa tanu le tino raupati. Ia o le siapo le ilunga le bore, le se siapo Samoa, o le siapo le maitunga. Ia o te wa i se pesili pe i se me fia iloa e o tau le me whai le siapo ni Samoa. Ia e le siapo Parts Art Center le ilunga i o i tua atu le Pahai Temple. Ia o ngā le tele ngā ose le tapa po le siapo foi, se o fia asi e se aso. Ia o le se ata foi la a inga e tusa leila wama le ata le i le potu mua mua. Ia o le fastepu a toa lava lea, e original. Ia tusa lava foi ma fireplace, ina o fasino e na atu mua mua. Ia o le fireplaces la e lua, ma le staircase ma le po fastepu lea. Ia e se lau tolu suma lima le matua o... Se lau to sulima tau sanga. Ia tau sanga. Ia o koupo ia o vaenga le original whale sa tutoi mai le whale au ngaina lea mai le o whama le lia. Po nga se whamatalanga I potu ia be se fesili. On this corner you find music instruments here ainga yasola. Ia o tuntatanga e meele ia le sita o le piano le tu mai I. Ia ma le roller organ. Ia o se ainga fo ia la viloi me tau musika. Ia fo tuntatanga e meele ata le ainga. Yeah, they're very talented family. Le potu muli le fale, le potu le patino lava le ainga, o le lato potu ai, o le lato potu siva, o le potu pati for le ainga yasola. Telo mea fale lo tu tanga e tuna potu ne, le original. Manga na ile sefele tu mal tu manu lea. Le sefele sa fa ngaina ro pati yasola tu e tunu na tupe, o tusi, o mea lava patino lava tu ina. E matua asola ele ni tato ta avale te minei a e. But wasola sa fa ngai ne tanga ta so fanua tro le mutu male ngana ia e fio wa ia but there were more than 50 strong boys there over malima swun tama Samoa sa la to amoina mai le se fe mai o ia pia se ia pa ia mai I vai lima ia ngai lo ai fo e maso ma male malosio tama Samoa ia sola e le se ina mai le se fe mai o ia pia o tama I vai lima. O le painting po le ata tu susila lunga I le wall. O le painting le Ropati Stevenson sa tusia e tamaloa I moa ia Dr. Everett Scott. I o le painting foi le whaeloa mai e fo linga I lua tua ina. O le tu malamalama, ma le tu pomisa. O le tu malamalama le whaapea mai a mea oi o se tangata anga malu, anga alofa, ma se tangata irresponsible mo I se tangata fo. But on the dark side, whaelo mai o ia o se tangata e mai le mama pala. But on the story, on the painting, le sau me tolo tusilo o le doctor, the strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. It's a wale se lo o sila fina le tusine. Whaino tau so e me lunga online, so that's the best way for you to find the book. Ele I malio ro patilu Stevenson, sa ye ni ana wish sa I whai tangata Samoa yasola o le wish mua sa mana o tamalo e tanu lona tino lunga le maunga I al mafuanga e fia tamalo e titilo me tangata asiasi me tono lona fale a me se tangata lo asiasi me tono Samoa o le wish muli sa mana o tamalo e tanu mona se e vai po ona boats ia sa to e tangata Samoa yasola matu fasili a Ropati de ai se a sa whaapea mai Ropati o se e vai ia sa au whaonga ina I tono Samoa o te whealu wa ia I te tonu lau whanua mānai o Samoa ia o te mana o te oti maa sa whaapea fwe Robert Lewis whare liu le se ngana whawhaingofi e mana o te malo e tanu matangata Samoa
pe uti foi malianga no ni Samoa foi. Ia on mafuanga fana sa tusia foi tamalo le poem le o le requiem po le solo. Ia tilanga bo sila fia ume tato le e upo le solo le but tela wa tsai matu te ave nei tu tono fale matu ti suina lava. Ia le poem foi le e lua ia version le fa Puritania le fa Samoa. Ia le la tama fai pe atu e usu atu pe mo tau. Hai. Under the white and starry sky, dig the grave and let me lie. Glad did I live and gladly die, and I laid me down with the wheel. This be the verse you crave for me. Here he lies where he longed to be. Home is the sailor home from sea, and the hunter home from the hill. Samoan. Lalo ole langi mafetu, eli ai lo tu ngama, salama o timali, o teta o Sophia fia, uatu sia moa uopune, ia mali mama lolo lele, le ali folau mai no mama, satuli manu mai leva. Right? O upu ia le solo sa tusia ropati ele maliuia. E tele lava tai mato te aveina i tua tono fale, mato te usuina lava, e whailoa tui tangata, lo mato tau fia pere tala anga ropati i tono mata anga nei, po lona fale foi. Ia wo tatou wo mai fule si mo le ne tatou tua, e via ia le lo nei tangata mo le tele whaftalia sia si mai, ato nei si aso tau asia me tono mata anga nei, ia la mato au au nats pia mo o tau, e whaftai tele lava, ia le aso, whaftalia sia si mai.